We love you. Happy Women's Day to all the women and the young women. Glory to Jesus. It's good to see you. Mara today I want a chance to want to Christ about you. God bless you, amen. Oh, amen. This was God's ordained appointment. I can tell you now. I can tell you now. I'm not excited. I got Bishop today. I'm not excited. I got Bishop today. Because there's nothing that excites a father like seeing all his children coming together under his roof. So it's good to see you. Proverbs 11:22. I just want to quickly read it. Proverbs 11, verse 22. Mosadi yo montle yo se nang maitseo o ntse fela jang. Okay, ka boeletse jaaka lenyena la gauta mo nkong ya kolobe, mosadi yo montle yo se nang maitseo o ntse fela jang. A ke itse gore ke mangata mphanyane ka sekgono. A woman who is beautiful but lacks discretion is like a gold ring in a pig's snout. Amen. So, the manner it always touches me, you know, it's not about beauty. It's not about beauty. Actually, Peter takes it further and he says, Peter on us the Brazilian, the Peruvian, the Malawian, but Peter on us I wouldn't let you Amen. How can I listen to someone as a talker more with Silo? Give Mosadi yo myself. Isn't Mosadi yo munche? Wouldn't like a bonus. So the other day, really by Christ, really by study, Consari, Timo, and I never study Baba Boy from Mutimo. Kerata Kilera, never study Mutimo or Tuka Musadi, Yona Leva Itzel, Hohaisa Musadi yo munche. Le fati le tlotla basadi ba ba nang le maitseo, basadi ba ba nang le ba ba fitlhang boatla ba lelapa la bona go na le gore ba bo expose. Bishop wa tla ya le gore ga go te the man is the head of the woman. Go tewa jalo gore yaka mosadi o seke wa ga go te wala mo tlhogong o seke ithumulla go tewa gore o seka ntsha diphiri tsa lapa la gago mo pepeleng. You have covered your head. So there's one thing that God appreciates. There's one thing that the world appreciates. There's one thing that everybody appreciates. It's a woman of discretion. It's a woman of value. Amen. It's a woman of stature. Amen. It's a woman of character. It's a woman of wisdom. It's a woman of respect. Amen. It's a woman who makes a difference, not so much by her beauty, but very much
by her conduct. Amen. Amen. Catch the eye, but good personality catches the heart. I see a fella body eye, let it go deeper and catch the heart. In this wonderful day, may God raise you to be women of valor, women of power, women of substance, women of character that you are. I know and I believe that we've got the cream of the crop right here at Sanctuary Ministries. You know, we don't need to go far. Now, when we think to find gold, we need to travel the world. No, we've got gold right here. Oh, yes. It's for us to refine it Amen. and begin to purify it. May God bless you and enjoy your day further. Amen.
Jesus. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Lord. He lives. I can face tomorrow because He goes all the fear is gone because was my future and life is worth and living just because He
tell as it is. Mara ke batla go bua ka tsela e ntseng ka yona. Even Jesus was not born in December, it was in August. Ala itse gore ke sa go tlhakanya tlhogo Jesu ha tsalo ka December o tsetse ka August. Everything that happened in August. Ala itse gore dilo tse dintsi ga di diragala ka August. The day the children of Israel left Egypt, Satsina bana ba Israele ba tlogileng ko Egypt. it was in August. E ne le ka August. I would like to say to all the mothers, Ke rata ke bua le basadi botlhe ke re. I say Happy Women's Day. Amen. Nna le letsatsi le le monate la bomme. May Lord fill your day with joy and peace. Amen. Ka letsatsi la lona ka boitumelo le kagiso. It is also a very important month in our ministry. Ebile ke ngwaga o siameng wa botlhokwa mo ministering ya rona. On the 5th of August, Ka di-5 tsa August, mark the birthday and anniversary of our ministry. e ra gore ke tsatsi le ministry wa rona o tsetsweng ka We lona. should take this time Ebile ke batla go tsaya le nako e. to wish you all a happy anniversary. Ebile ke re itumelele matsalo a kereke ya lona. And thank you for belonging to this ministry Ebile ke le lemoga gore be le na le rona mo ministry. and supporting it Ebile until le this day. tshegeditse mo go yona dijanatlha. We have gone through many things together, Re fetile mo dilong tse dintsi ga mmogo. and we appreciate your support. Ebile re itumelela tshegetso ya lona. May God bless you. Ke kopa Modimo a le tshegofatse. You know, it's a very important month. Ebile mo go ene ke kgwedi e botlhokwa. My mother was born on the 2nd of August. Mme wa gagwe o tsetswe ka kgwedi August. It is a month full with life. A la itse gore kgwedi e e tletse ka botshelo. May God bless you. A Modimo wa mashomo a le tshegofatse. God bless you all the way of your life. A Modimo a le tshegofatse botshelo jotlhe jwa lona. Amen. Amen. I just want to share with you. Ke rata go aroganya le lona se. But before I do so, I would like to greet all the men and women of God. Pele ke bua se ke rata go dumedisa batlhanka le batlhankagadi ba Modimo. First, my brother and his wife. Wa ntlha ke morwarre le mosadi wa gagwe. All who has come to be part of us. Le batho botlhe ba ba tlileng go arogana le rona May the letsatsi. joy of the Lord be with you Ke kopa gore a boitumelo jwa Modimo bo nne le lona. all the time in our lives. Matshelo otlhe a botshelo jwa lona. Amen. Brother Lord. Amen. I just want to share with you something that God has just placed in my heart. Go na le sengwe se ke batlang go abalana le lona se Modimo a se beileng mo pelong I ya just gago. want to remind you that God knows you. Ke batla go go gakolola gore Modimo wa go itse. We've been singing the song. Ntse re opela pina ke eng? It says, because we live, I can face tomorrow. Ka gore ena wa phela ke kgona go lebagana le bokamoso. God knows your plans. God knows your life. Modimo o itse botshelo le thulaganyo ya gago. He knows your ups and downs. O itse ga o le kwa godimo na o le kwa tlase. Before you hit the challenge, God already knew about it. Pele o thulana le bothata Modimo ga la itse. Before anything happens to you, God already knows about it. Pele sengwe se go diragala Modimo ga la itse. He knows us. Modimo wa re itse. He knows our lives. O itse maphelo a rona. May God rule our lives. A Modimo a buse matshelo a rona. Because He knows us. Ka ntlha gore o re itse. Everything that has to happen to you, God already knows. Sengwe le sengwe se se tshwanetseng go diragala Modimo ga la itse. He has the future O tshwaretse bokamoso. of your life in His hands. O tshware botshelo jwa gago ba kamoso mo bosatleng sa gago. There is nothing that He doesn't know about you. A la itse na gona sepe sa Modimo a sa se itseng ka wena. He knows about the hard times. O itse le ga o le mo pitlaganong. And He knows about the challenges. O itse le ga o le mo dikgwetlhong. And He knows about the solution. That Ebile o a itse le dikarabo tsa kgwetlho tsa gago. nothing that happens to us A gona sepe se re se diragalang is not known to God. se se sa tsebagaleng kwa We magodimo. are in His hands. Re tshware ke seatla sa ona. He is our future. O etelela pele matshelo a rona. There is nothing A gona sepe that happens to us se se diragalang that He doesn't know se about. a sa se itseng. Amen. Brother. Amen.
Amen. Amen. That is why one man on this thing he says, he knows every step of the way. They all face situations that seems impossible in life. Sometimes it is easy to become discouraged and think that things will never work out. But listen to what the word of God says. Isaiah 45 verse 2. Isaiah 45 verse 2. I'm just going to be slow because I want this to sink in. Isaiah 45 verse 2. Jesus, Jesus, Jesus. Isaiah 45 from verse 2. This is what the Lord says. I will go before you, Cyrus, and level the mountains. I will smash down gates of bronze and cut through the bars of iron. Amen.
says, Modimo o bua jana a re, I will go before you ke tla tsamaya ke go etella pele. and level Ebe ke ritibatsa the mountains. dithaba. Nothing that happens to you Ha gona sepe se se go diragalang that God does not know about. se Modimo na sa se itse. Everything that has come to you, Sengwe le sengwe se se tlileng mo pele ga gago, it has to pass through Him. se ne se tshwanetse se fete ka ena pele. Nothing Ha gona sepe that will happen to you as a child of God. se se ka go diragalang jaaka ngwana Modimo. Because God promised in His word, Ka ka gore Modimo o solofeditse mo lefoko la He gago, will go before you. gore o tla go etella pele mo dilong You tsotlhe. don't have to fear anything. Ebile ga o ya tshwanela go boifa sepe, Because God has made this promise ka ka gore Modimo o solofeditse that He will go before you. o tla tsamaya go etella pele. If the devil hit, Ha Satane a betsa, he has to pass through God. o tshwanetse a keteke Modimo pele. That is why He says, I will never allow a temptation that is beyond your Ke power ka moo a re nka se ka letla moleko o go ka go parela to come to you. gore o fete ka wena. Everything has to pass through Him. Sengwe le sengwe se tshwanetse se fete ka ena. The devil also knows Le Satane le ena o a that itse he has to pass through Him. gore o tshwanetse a fete ka Modimo He pele. is saying to us today O bua jaana le rona a re, that He is walking before us. gore o re etella pele. He will make sure O tla netefatsa that every place that we go, gore gongwe le gongwe kwa re yang teng, our lives are saved. matshelo a rona a bolokesegile. Last time I was preaching Maloba ke ne ke rera that the steps of the Lord gore dikgato tsa Modimo, are honored by the Lord. gore dikgato tsa mo siameng di They laolwa ke plan Modimo. evil things against you. A ka se nne ke dilo tse di maswe di tla mo go wena. People may plan evil things against you. Batho ba ka rulaganya dilo tse di maswe kgatlhanong le wena. But if God does not allow them, Ha Modimo a sa ba letle, they will never happen. ga di kitla di diragala. They Amen. will plan and fail. A la itse gore ba tla rulaganya mo sephiring ba palwe. They will plan and fail. Ba tla rulaganya ba palwe. And they call your name at the altar of Satanism. Ba tla bitsa le di-altar tsa Satanism. And they will fail. Ba tla palelwa. Because God is going before us. Ka gore Modimo o tsamaya mo pele ga rona. And He is leveling every mountain. Ene yena o netefatsa gore dithaba tse wa di It sutisa. doesn't matter the challenges you Go have. sa kgathalesege dikgwetlho tse o nang le The tsona. Bible says He is leveling every mountain. Bibele ya re o diga dithaba tsotlhe. They will make sure O tla netefatsa that everything before you pass, gore sengwe le sengwe pele o feta it has been leveled. se ragakakiwe. God is going before you, Modimo o tsamaya mo pele ga gago. lighting up the right people, the right people. Ene Modimo o Amen. tla tlisa batho ba ba Yes. siameng. He is lighting the right people to connect you. A wa itse go tlhomagantse batho gore ba golagane le So wena. that your things and your breakthroughs may be realized. Gore dilo tsa gago le phunyeletso ya gago e You bonagala. might not have connections right now. O ka tswa o sena di-connection gone yaanong. Behind the scene, Mare kwa tidimalong ka morago, God is working miracles. Modimo ga ke etse o berekela le motlhalo wa God gago. is busy making sure Modimo ga ke etse o netefatsa gore that the challenge that you've been praying for gore dikgwetlho tso di ratelela. have been leveled. Di gatetse di a thubakakiwa. You may be facing situation at the workplace. O ka tswa o lebagane le seemo se sengwe kwa mmerekong. You may be planning things against you. O ka tswa batho ba rulaganya dilo But kgatlhanong le there wena. is something that they don't know. Mara go na le ntho e ba sa itseng. That God is walking before you. Gore Amen. Modimo o tsamaya mo pele ga Amen. gago. He is leveling the mountain. Ebile o ripika dithaba. Amen. That's what He says. Ke kopa o reetse sa se buang. I will smash down The gates Bible of says, He bronze. says, I will smash. Bibele ya re o tla thubakaka. He will smash. O tla tšhekakana. To smash is to destroy. A wa itse o go thuba ke go tšhekakana. He will smash. O tla senya kaka.
botshelo jotlhe jwa gago. Because He's walking before you. Ka ntlha ya gore Modimo o tsamaya mo pele ga gago. There's nothing Ga gona sepe that will prosper against you. se se tla go tlhabang. Amen. There's nothing. Ga seyo. COVID-19 may come A re itse gore kokwanatlhoko e e tla tsena. and you will overcome it. Amen. Wena o tla e tsenya. Amen. Yes. Get this disease. A o kitla o tlhokofatsa ke bolwetse. I don't say you'll never get this disease. Ga ke re o ka se fumane disease e. It will come and fail. Yes. Tla feta pale. Yes. God is walking before you. Yes. Tipo tlhadiwa pele. Amen. Saying, Ga ke re jaana. you will never have marital problems. Ga ke re o tla tlhoka mathata mo lenyalong. Then challenges will come Kgwetlho yao e tla tla. and they will fail. Amen. Tla pale. You will overcome O tla feta. because God is leveling the mountain. Modimo o kgethetse wa tlhakanya. Making every obstacle. O ntse go sutisa sekgoreletsi sotlhe. They will plan to kill you and they will fail. A wa itse gore ba ka sekaseka ba batla go go bolaya mme ba tlile go palela. And to destroy you and they will fail. Amen. Go senya kgatlha- Amen. palela. Amen. Lebaka ke eng? Because God He goes. lives. Ka ntlha ya gore wa phela. He lives. Oh, yes. Wa phela. Yes. Yes. Hey, Modimo wa phela. They will always miss you. Ka dinako tsotlhe e tla re a di rumane e tla la pheletsa kwa. They will miss you. Ba tla go fosa. You know why? O itse lebaka ke eng? He's walking before you. Yes. Ka gore o tsamaya mo pele ga gago. Yes. That's of the enemy. Dibetsa tsotlhe tsa mmaaba. They have to go through him. Di tshwanetse di betsa ena pele. They will make sure O tla netefatsa that you are secured. gore wena o sireletsegile. He knew exactly A la itse gore Modimo o itse sentle when that setback will occur. gore poelo-morago e tla fitlha eng. He knew exactly A o itse sentle when that challenge will come. ga kgwetlho e ntlisang botlhoko e fitlha. But he has already come for you. Mara a wa itse gore pele o tsena o setse a tsene. He has already come before you. O setse a tsene pele. He has tasted the pain before you. A wa itse gore Modimo o kumile pele ga gago. Before you had a problem, God had already had a solution. Pele o nna le bothata, o setse a bone tharabololo ya He gago. already knows the solution. O setse a itse dikarabo tsa teng. He is going before you right now. Ene, gone jaanong, o tsamaya mo pele ga gago. Preparing chapter of your life. Yena o kgaketse o baakanya chapter-a ya botshelo If jwa you gago. stay in faith and keep right as you Dula mo tumelong, o seka wa tsikinyega. will enter a better chapter of your life. Amen. O tla tsena mo chapter-eng e monate ya botshelo With jwa gago. great victories Ka phenyo e kgolo and great fulfillments. le ka go tladiwa. Colleagues may be trying to push you down. A la itse gore badimammogo ba gago ba ka go gogela tlase. Playing politics. Ba bua tse ba sa batla go di bua. Oh, yes. will make sure Oh, yes. Modimo ene kwa sephiring o tla that he netefatsa. vindicates you. Oh, yes. O wa go lwanela. Yes. Make sure O tla netefatsa. that he silences those voices. Oh, yes. Motho otlhe o wa Yes. Silence modimatsa. every voice, every tongue Bebele ya re le ntšhene monene monene le that monene. rises against you. Le le tsogang kgatlhanong le wena. God will condemn Oh, yes. Yes. O tla e senya. because he walked before us. Ka ntlha ya gore o tsamaya mo pele ga gago. He made this promise Amen. O beile tsholofetso ke eng? that nothing A ra gona sengwe. will happen to you. Oh, yes. He said to Joshua, O ra Joshua a re, fear not, Yeah. "Se ke seng." I am with you. You. Yes. I will never leave nor Ga forsake ke you. ke go tlogela kgotsa ke go latlha. Every situation you're going through, Seemo sengwe le sengwe se o fetang mo go sone. he made this promise O dirile tsholofetso ke eng? that he will never leave nor Oh, forsake you. Gore yes. ga kitla a go latlha kgotsa go tlogela. You must understand this principle today, O tshwanetse o tlhaloganye principle e gompieno that he is with you. gore o tsamaya le wena.
Tshimiso ka di opela pina ke. He says, and he walks with me. Are ibile o tsamaya le nna. And he tells me Ibile o mpolella that I am his own. hore ke wa gagwe. He promised to fight your battles. Modimo o solofeditse gore o se itwanela ka go baneng. He says the battle is of the Lord. A re ntwa ke a gagwe. Don't use your strength and waste. Tlogela go tla ka dikgoka tsa gago o itshenyetsa nako. He is walking before you. Ene o tsamaya mo pele ga gago. Don't talk back when they gossip. Ha ba bua ka wena se ipuele le tidimana. Because God is our vindicator. Ka ntlha ya gore Modimo ke ene o a re He buseletsa. walks before you. Ene o tsamaya mo pele ga gago. Make sure that every obstacle that comes your O way, netefatsa gore legong lengwe le lengwe le le tlang pele ga that gago. you will overcome. O a le raga. Sometimes may be painful, Ka nako tse dingwe go ka nna botlhoko. but I want to give you this assurance today. Mare ke batla go go netefaletsa mo mosong wa letsatsi. Without pain and frustration, Gore mo botlhokong jo le tlhokofatso e, God is with you. Modimo o tsamaya. He is walking before you. O tsamaya mo pele ga gago. People may laugh at you. Batho ba ka go tshega gone jaanong. People may see you as a failure, Batho ba ka bona o paletse. but they don't see Mare ga ba bone. what is happening behind the scene. Gore go diragalang mo sephiting. If they can pull the curtain today, Ba itse gore ga ba ka go ga digartene tsa go kemetse. see God at work. Ba ka bona Modimo a gaketsa There bone. are things behind the scene Dilo tsa di dirang mo morago ga to digartene. make sure that you prosper, Go netefatsa gore o pheteletsa to go make sure that you become go successful. netefatsa gore wa kgona. Our future Bokamoso jwa rona is in His hands. o tshwere ke seatla sa rona. He promised O solofeditse morena wa that He mašomašoma will be with us gore o tla tsamaya le rona all the way. tseleng yotlhe. If you stay on the high road Ha o tsamaya, ha o ka dula mo tseleng and e, as you keep being your best, tswela pele o nne o gaisang. you will see the hand of God at work O tla bona seatla sa Modimo ka mokgwa se in berekang an ka teng. amazing ways. Seatla sa Modimo batho se dira It dikgakgamatso. may not happen overnight, A la itse gore se ka nna se ka go ka but at the right time, a re ka nako e tshwanetseng. in your due seasons, Ka nako ya gago e go tshwanetseng. God will move from people out of the way Modimo o tla sutisa batho botlhe ba ba sa siamang mo go wena. and will also pay you back for every injustice. A wa itse gore o tla go Amen. patela dilo tsotlhe. Amen. You may be discouraged and think O ka tswa o nyemile that your situation will never change. o nagana gore seemo sa gago se ka se fetoge. You may think O ka nagana gore that you don't see anything happening. ga o bone sepe se diragala ntlheng ya gago. God is walking before you. Mare Modimo o gaketse o tsamaya mo pele ga He's gago. level in the playing O field. gaketse o netse go thuba mo pele ga gago. Every situation in life, Seemo sengwe le sengwe mo botshelong jwa gago. He's making sure O netefatsa gore that He is meshing gore o gaketse wa thuba. the gates of bronze O thuba le diheke tsa tsela. and cut through A ba a phunyeletsa mo go the tsona. bars of irons. A ba a thuba. And God is at work in your life. Modimo o gaketse go bereka mo botshelong jwa gago. He's busy in your life. O gaketse Modimo mo botshelong jwa gago. There is a song, it's a Zulu song. Go na le pina ya Sezulu. It says, "Uyini umuntu." Motho ke eng?
a position A wa itse gore mo go sutisa ba go baba. for the right opportunities. O go baba go mo tokele He ditšhono. is also a friendly solution Ebile o tlisa ditharabololo. to your problems. O tlisa ditharabololo mo He is mathateng a gago. walking before you. O tsamaya mo pele ga You gago. may have gone through a disappointment. O ka tswa o tshwadisitswe mo You botshelong. may have gone through an unfair situation. O ka tswa o sa tshwarwa sentle. But don't settle there. Ke kopa go se ka dula mo. Don't sink into self-pity. Ke kopa gore o se wa ikutlwa botlhoko. He is walking before O you. tsamaya mo pele ga gago. Leveling the mountains. O gaketse o sutisa You dithaba. are going through pain in your life. O ka tswa o feta mo botlhokong gone I jaanong. want to tell the devil, Ke batla o bolelle Satane he is walking before me. gore Modimo o tsamaya mo pele ga For that gago. pain will hit you. Ke a itse botlhoko jo bo tla go thuba ka. It has to go through him. Bo tshwanetse bo fete ka ene. That is why you're still alive today. Ke ka moo o santse o phela gompieno. That is why you're still here Ke today. ka moo o leng teng gompieno. Because God made sure Ka ka gore Modimo o netefaditse that it does not destroy you. gore botlhoko jo ga bo go He walks with you. o tsamaya le wena. Some of you have gone through Ba bangwe ba rona re fetileng. painful experience in your Re life. fetile mo botlhokong. And here you are. Ke faoteng. You're still standing. O santse o eme. Because he was walking with you. Ka ka gore o ne a tsamaya le wena. Some of you have lost your loved ones. Ba bangwe le latlhegetswe ke ba ba ratang. Some of you have lost your husband. Ba bangwe le latlhegetswe ke banna. Some of you have lost your wives. Ba bangwe le latlhegetswe ke basadi. Didn't destroy you. A sa go senya. Because he was walking before you. Ka ntlha ya gore o ne a le o ne a tsamaya mo He was pele ga gago. leveling the plain. O ne a gaketse a thuba He dithaba. was leveling the mountain. O ne a gaketse a diga dithaba. Because he loves you. Ka ntlha ya gore ga ntle-ntle wa go rata. He knows about you. O itse sengwe le sengwe ka ga Maybe gago. last year was rough in your life. Ka gongwe last year ne sa go tsamaya le sentle. Don't make the same mistake. O se ka dira phoso tse di I'm tshwanang. expecting that this year O bone jara e le will yone be the same. e tla tshwana le e fetileng. Get a new vision. Nna le pono e ntšha. This is a new day. Amen. Ke letsatsi le le ntšha. God said, Modimo o bua jaana, I will go before you a re nna ke tlo tsamaya mo pele ga gago. and level them up. Diga dithaba. May the Lord bless you. A morena wa mašomošomo a letsogo. May the Lord bless your week. A Modimo a tshegofatse beke tsa May lona. He bless your Monday. A blesse le May Monday. He bless your Tuesday. Modimo a tshegofatse la bobedi wa gago. May everybody who sees you, Mongwe le mongwe yo o ka go bonang, may He call you the blessed one. a go bitse yo o tshegofetseng. May the Lord A Modimo wa mašomošomo be upon your life a nne mo godimo ga maphelo a lona. now and forevermore. Jaanong le ka go sa feleng. May the Lord's light A Modimo a utlwele botlhoko ba Modimo. shine upon your face. Lesedi la Modimo le le phatsima. May the mark of the blood remain in your life. Letshwao la madi a le dule mo go lona. That when the enemy sees the blood, Gore ga mmaba a bona madi, he may pass over you. a le fete. God bless you. Modimo a le tshegofatse. Uhaufi, lina